tiče pitanja o kojima gospođa govori i nekoj vrsti diskriminacije. Ja ću vam reći jednu stvar, da identitet, da je znači prosto jezik je oružje i zaštita identiteta svake države. Znači, donošenjem Ustava suverene Crne Gore 2007. godine jasno je formulisano i Ustavom precizno rečeno da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski, a da su svi drugi u službenoj upotrebi. Ja sam tada imala priliku da pratim određene tokove, iako sada pored sebe imam gospodina Milačića, meni je poznato, a mislim i javnosti crnogorskoj, da je gospodin Milačić tih godina bio čovjek koji je prihvatao Crnu Goru kao svoju državu, koji je za sebe izjavio da je na referendumu glasao za nezavisnu Crnu Goru, koji je, evo ja sam se potrudila da bih to eksplicitno i gospođi Kaluđerovića i njemu pokazala, da odradim određene fotografije i da uradim, prosto da određene članke povežem sa večerašnjom noći, jer ne mogu dozvoliti da se ovdje govori o bilo kakvoj diskriminaciji srpskog jezika ili Srba u Crnoj Gori, jer znači, Ustav Crne Gore je jako jasno i precizno definisao status i prava svima. A da Crna Gora ne može da bude građanska država dok svačija prava ne budu jednaka, iako je zovemo građanskom, to mi je jasno. Ali u svakom slučaju stava sam da pored ovoga što gospođa Kalućerović govori da je srpski jezik u institucijama sistema diskriminisan, tako što je favorizovan crnogorski, ja mogu da opovrgnem samo kroz jedan jedini primjer, a to nije jedan primjer. Vi, gospođo Kaluđerović, koliko mi je poznato, imate dijete. Ustav Crne Gore pripisuje... Mislite na mene? Da. Marković. Izvinjavam se. Propisuje da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski. Recite mi, molim vas, kada pođete u školu i pogledate ocjene svoga djeteta, s obzirom da važi pravilo da se Ustav treba poštovati, koji jezik je jezik kojim se služe u svim prosvjetnim ustanovama u Crnoj Gori? Pa upravo ovim koji ste sada pomenuli, odnosno profesorica Glušica. Znači, da li je u ustanovama u Crnoj Gori jasno propisano da je službeni jezik crnogorski, pa se nastava izvodi na crnogorskom jeziku, ili je ipak Ustav prekršen, pa se nastava izvodi na nekom petoimenom jeziku? Shvatamo pojentu da hoće da kaže da Ustav dozvoljava se svako izjašnjava na i crnogorskom jezicima koji su službene upotrebe. Jasno kršenje Ustava po tom osnovu, ali moram da vam kažem da to kršenje Ustava nije slučajno. Iz razloga što moram to da povežem sa vremenima koje je gospođa Glušica pomenula, sa vremenom države Srba, Hrvata i Slovenaca i jednim aktom koji se zove Novosadski dogovor iz 1954. godine, kada su države koje su bile države u okviru Republike, odnosno u okviru države Srba, Hrvata i Slovenaca, Republike Jugoslavije. I za vrijeme, znači, tada je bila komunistička partija, ona partija koja je bila partija koja je kreirala određene promjene, tada je Novosadskim dogovorom izvršena također jedna diskriminacija. Ja želim da vam objasnim da ovo pitanje koje se sad postavlja u Crnoj Gori jeste prouzrokovano kršenjem Ustava i namjerom da se ustavni poredak uruši, ali jasno je odakle. Nijedna intelektualna lingvistička grupacija, odakle god dolazi, međunarodno priznati, sertifikovani crnogorski jezik ne negira. Ne negira ga niko, jer svi znamo da osobenosti crnogorskog jezika prepoznamo, ali ga negira isključivo ona vrsta političkih struktura koja je pala pod srpski hegemonizam. Tako da političko pitanje jezika i negiranje crnogorskog jezika jeste isključivo pitanje asimilatorske, velikosrpske politike koja se nije prestala događati uvijek na štetu i samo po diskriminaciju crnogorskog jezika i ne samo jezika, nego i svih drugih identitetskih osobenosti crnogorskih, a ja to mogu da proširim, molila bih da mi date priliku, zato što Novosadskim dogovorom koji su postigli lingvisti sa prostora Hrvatske, Srbije, Crne Gore, predlaže se tim aktom. I tu je moment kada Srbija prvi put priznaje crnogorsku naciju, pa se kaže jezik na govornom području na kome postoje i žive Srbi, Hrvati, Crnogorci, a dolje su potpisnici akata, svi ovi učesnici, lingvisti sa svih prostora, predlažu da se zove srpsko-hrvatsko-crnogorski. Kao što smo
u vremenu kome živimo, a sada ću direktno odgovornost prenijeti na period vlasti bivšeg režima, ujedno kao i na period komunističkih vlasti, uvijek smo u Crnoj Gori imali one koji su bili spremni da žrtvuju ono svoje zarad tuđih interesa, pa je tako lingvistički odnosno dio vlasti komunističke partije Crne Gore, iako je predstavljao vlast u Crnoj Gori, ali je mnogo volio one povlastice beogradske, predložili su, ne pod pritiskom, nego u dogovoru sa ostalim učesnicima, naravno mislim na dominantno predstavnike srpske i srpske lingviste prilikom tog dogovora, da se žrtvuje naziv koji je treći, uz obrazloženje da je predugo, da se